protiv tebe? Nema pojma što ona ima protiv mene to. Ona i njezina sestra me stalno ismijavaju. Osjećam se kao potrošena maramica. Dobro, smiri se, molim te, idemo van razgovarati, može? Odlično je da imamo Pabla, zar ne? Da, nadam se da Gregorio zna da smo sretni. Pablo zaslužuje zabavu dobrodošlice. Nešto kao большой praznik. To je dobar plan, Drago, ali imam ideju. Možeš li se malo smiriti? Neću se smiriti, bijesna sam ti. Ne mogu vjerovati da me Hermana ostavi ovdje s Violetom Jančić. I ne počinje opet da moram biti dobra s njima kako bi se udala za Hermana i uzela sav njegov novac. Nosi mikrofon. Zašto ne gledaš stvari s vedrije strane i iskoristiš Hermanovo putovanje? Da mu kažem da mi donese neki nakit, dijamante ili tako nešto. Ne. Želim reći da ako njega nema, to znači da si ti glavna u kući. Ovo je za mene mučenje, zato što su Anđe i Roberto